Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, bağlı cemaat, kesigiz bilgenden Cuma'nı allıbla bir kesek de şeriat hukmalarının üstünden dersde ete başlayan edikten inşallah aytsa hayırı bolur dep Allah aytsa bir günde Allah zatlarının üstünden bir kesek söyleşeyi inşallah zamanımızın jetkenine göre Cuma'ga deri. Biz ketken derste de söyleşe kelgen edik. Cemaat kesini eşikке çıkkanından başlap kalay tazalara gerekli Peygamberin sünneti bile ondan beri kayta abdest, cummaklık, temam abdest, mes tartu bu zatların üstünden ayta kelgen edik. Bir gün cemaat namazını üstünden namazını koymaklık kimdi? Koygan namazını koyganğa şeriatta ne değil? Kallay jorukla bardılar. Hani üstünden söyleşirik biz inşaallahu taala. Bu zatqa sansız qaragan köp adam bardı. Kulakqa almagan köp adam bardı. Men Müslümanma, yüreğim tazadı, anıbla men bolama degen jetemidi oğuse kalay boladı hani Müslümanlığı. Bu zatın üstünden Allah aytsa alimlerini aytkan zatlarına kaytıp inşaallahu taala dersimizni bardırayık. Орусча айтканда суждение о человеке, который не совершает намаз от каждого взрослого и совершеннолетнего, то есть достигшего возраста половой зрелости мусульманина, шариат требует неуклонно и своевременно совершать предписанный фарз намаз, за что он несет полную ответственность. Если человек отказывается совершать намаз по причине того, что он не верит в их обязательность, даже после подробного ему объяснения и продолжает отрицать их обязательность, то он является неверным кафиром, поскольку обязательность намаза определяется прямыми указаниями Kur'ana и Сунны. O sebepten cemaat Vayda es bölüp anılarga gerek biz, tögeregimizdekilige de anılatırga gerek biz bu zatını. Yeştik koyabız adamlarını söyleşken zamanda namazını üstünden oy Allah'a inanama ve ondan araya namaz ol işi olmayan adamını cumuşudu, ol zaryat kadı. Ben namaz etip dursam beni cumuşumu kim eterikti? Zat degen şabullay kaparla. Alaya cemaat ala adamını imanından çıkargan kaparladılar Allah'la saklanayık. Adam cahil ise bilmeyese anga ariv halda anlatırga gerekti. Adam anıbla uruşmayı tüyüşmeyi olsağa sen kapırsa dep tevremeyi ariv halda Allahu Teala'nı aytkanından Allah'ın keleçisini aytkanından alimlerini aytkallarından ariv halda anlatıp jettirip kesini anga ol zatqa bolumun akılın, hikmatin, bilimin jeter çatülese bilimi ol zatqa bolumu bolgan adam botübetip söyleştirip kaydam amma kerti de bilimi bolgan adam ariv halda anga davur etni gele uruşmagallay ariv halda cumuşak halda Allah'ını buyruğun ayatlarından dalillerini keltire Allah'ın keleçisini aytkan zatlarından hadislerini okuy İslam ümmette alimlerine aytkan zatların anı üstünde arif halda aytıp jettirip anlatkandan sonra da bu ol zatını kabul etmeyse Allah vasaklanayık ol adam Müslüman adam bolmaydı. Ol adam Müslüman dinden dışında bolgan adam boladı. Atan anan ese de geçin karnaşın ese de Allah vasaklanayık. Ol adamını halı Allah'ını allına bargan gün bek korkuludu. Alaya biz cemaat dünyada bir adamımızga bir kaygısı bulsa anı kaygısını ete biz dünyada aşıgıp çabıp ne bir avrut de beşsek ne de bir carlılığın kemçiligi var de beşsek ne kim bolsa da kayda bolsa da anga bir söz aytkandı tafsız avur söz de beşsek olsagat alaya ömürlük nasipten kuru kalıp keterge boladı dep sağış eterge bek tinçlidi. O sebepten ariv halda dinde artıklık çoktu, zorluk çoktu, katılık çoktu. Hikmatla ariv söz bile bolmasa, dinden kaçırganın bolmasa, dinge cuğuklaştırallıkla tülse. Allahu Teala'nın üstünden Kur'an'da kesi aytıp turadı. Sile keleçisinin üstünde Allahu Teala sen deydi
Bolsan edi deydi Allah'a katı cürek hını, Allah'ını birinde sen kesini canında tapmaz edin deydi. Allah seni katından callap seni kesini taşlap atıp keter elle deydi. Alaya Allah'ına rahmatı sen Allah'a cumuşak rahmatlı buldun deydi. O sebepten cemaat daha da Allahu Teala kereçisine aytkandı. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil hasana deydi. Sen Allah'ın dinine çakır deydi. Hikmat bula deydi, ariva vazla bula deydi. Hikmat degeni cemaat kesigiz bilesiniz mudraist. Mudraist jetmegenden buladı, har köp tapsız zat, har köp kıyıllık, mudraist akılmallık, aşık buşuk etmegellik, sabırlık, salmaklık. Hem de ariv avazla adamın yüreğine cuğuk bulgan. O saat katı avazla batül. Sırazuca halimge kettin, otuğa düştün, kuyuyun kurudu dep tül ariv halda iyileştirip, cuğuklaştırıp, alay etip, küreşip duruğa gerek biz har barımızda. Her bir Müslümanla da artıksız da bek ahlunla seni sözüne tınlarıkla uzatlanı eştirgele turğa borçlubuz. Allah'ını alında namazını orzun. Что касается тех, кто не совершает намаз в силу своей лени и нерадения, но признает обязательность намазов, то мнение улемов о таких людях расходятся. Alimlerin ortasında разногласия buladı. İnanadı, namazını terge gereklisine de, borç bulganına da, alaya hukuku da bir gün termi, tamlı termi, erin çekliği horlay, başka cumuşlarından alga sala, ketip baradı. Pullay adamının üstünde alimlerde ekilik vardı cemaat. В большинстве своем улемы, в их числе Абу Ханифа, Малик, İmam Şafii ne считали их неверными. Ulu alimlerini içinde artıksız da bek mazhab alimlerini Abu Hanifa, Malik, Şafii alimle bullay adamını kafirga sanamaydılar. İnangan alaya et almay turgan ne считали их неверными, но выносили суждение об их нечестии, фасик. Фасик деген нечестивец, верующий, но не исполняющий все обязанности или не воздерживающий от запретного. Bullay adamga fasık deb İslam dinde alay aytılınadı. Fasıkka sanaydılar allay adamını namazın etmegenini bu kavim alimlerini köpçülüğü и необходимости приведения к покаянию. Amalsız allay adamga başka türlü yol yoktu. Tavbaga kaytıp namazına tözelip namazın etip başlagandan başka türlü yolu yoktu anı. Ol adamga tavba gerekti, kısa zamanda namazını başlarga gerekti. Hoho da demey, acal senge jetip kalır sen namazını başlagan şey, bir gün tam ete turup dep, arif halda anı kısa zamanda namazga tartırga gerekli cemaat. Evet, Всевышний Аллах сказал, Аллаху Теала Кур'ан-ı Kerim'inde ayet, воистину Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищей, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. И кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение. Alimlerini, dalilleri Allahu Teala'nın ayatından algan, Allahu Teala şirk etkenini çırt da ömürde keçmeydi, şirk beketip kalsa, andan kalgan günahlarını Allahu Teala keçeli, kimge süyse anga dep, Allahu Teala'nın Kur'an'da sözü var da, birincilikte alimler bu ayatını dalilge algandılar. Allah adam inanı ise ol adam kafir olmaydı. Alaya fasık adamdı. Ol gün ulu günahlı adamdı. Tavbaga kaytırga gerekti. Kısa zamanda tüzelirge gerekti. Передает со слов Убады ибн Ас-Самит радиаллаху анху, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, Аллах предписал рабам своим совершение 5 намазов. Того, кто станет неуклонно совершать их, не пренебрегая ими, Аллах пообещал ввести в рай. Тому же, кто не станет совершать их, Аллах ничего не обещал, и поэтому, если он пожелает, то подвергнет мучениям такого человека, а если пожелает, то ведет его в рай. Allah'ın kelechini dağda mabullah hadisin dalilge aladılar. O zatga şagatlık etken
Kim bulsa da cemaat, ol Allah borç etken namazın taydırmayın. 5 vakti namazın zamanı bula, ornu bula, taza idneti ve Allah razılığı için kılıp tulsa, Allah söz veredi ol adamını cennetke kirgizmeye koymaz mı menanı deydi Allahu Teala. Alaya kim ol zat niyetmeyesi deydi, Allah'la söz begimi çoktu deydi ol adamını. Allah'la söz begimi çoktu. Süyse Allahu Teala azaplar deydi, otka atar deydi. Süyse Allahu Teala anı keçip cennetke de kirgizir deydi. Alaya Allahu Teala keçeli Müslüman adam mı deydi. O sebepten ol adamga inanmaklığı bar ise Müslüman tüldü de baytırga jaramağanına entendalama bu hadisini alimler şagatga keltirediler inşaallahu Teala. Передает сослов Бадр радиаллаху анху, что пророк алейхиссалату вассалам сказал: того, кто засвидетельствует, что нет Бога, нет иного и ничего, нет никого и ничего достойного поклонения, кроме единого Аллаха, нет ему сотоварища, что Мухаммад его раб и посланник, что Иса алейхиссалам Иисус, раб Аллаха, его посланник, а также слово его Аллаха, посланное Марьям, и дух от него, что рай истина и что огонь истина, того Аллах ведет в рай в соответствии с его деяниями или несмотря на его деяния. Hadis передали Аль-Бухари и Муслима. Ентende de bu hadisinde de keltirediler. Aytıp şagatlıkta begip turgan adam deydi, Allah da bir keleçisi de haktı. İsa aleyhisselam da Allah'ın keleçisidir. Meryem de Allahu Teala'nın buyruğuyla, ruhuyla yaratılıngan Allah'ın kuludu. Anga kelgen kitap da hak kitaptı deyip Allah'tan kelgen zatlığa tolu inanıp turgan adamga inşaallahu Teala Allahu Teala'nın işlerine göre cennetke kirir deydi. Alay bolmay Allahu Teala keçip girip koyargada bulur deydi. O sebepten Allah'ın rahmeti ulludur. Allah'ın rahmetinden umut etip turga gerekli adam günah cangılı çetip koysa da cemaat. В той версии этого хадиса, который приводит Муслим, сообщается того, кто засвидетельствует, что нет Бога кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, Аллах сделает запретным для огня. Bu Müslim'de kelgen hadiste Блайда алимля айтханла имеется в виду, что если свидетельство человека об этом является искренним, то он может подвергнуться наказанию за свои грехи, но пребывание его в огне не будет вечным. Алимля bu hadisini mağanasına alay bergendile, anga Allahu Teala ömürlükçe cehennemde olmaklıkını haram etkendi deydi. O sebepten alimle mabullah hadiste bile İnşallah namazın farzlığına inanıp namaz bolsun, oraza bolsun, zekat bolsun, hac bolsun, niye türlü da İslam'da açık belgili ullu farzlanı birinde atvergat etmeyesi. Oladan inşallah Müslüman adamga sanaladı, alaya fasık adamga sanaladı, günahlı adamga sanaladı, kir adamga sanalıp duradı cemaat. Ama alanı birin atvergat etken adam ol Müslümanlıktan çıkan etedi. Bunga cemaat sak bolga gerekmiz. Ho da varız da Müslümanlarız dep turgallıkka eştip koyabız. Anda bunda sözleni bu zatlığa ullu inanmaklıkları bolmayın. Etmeye turaldılar bir kavim adam. Передает сослов Узайфе радиаллаху анху, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: Ислам исчезнет, или как стирается вышивка на одежде, и люди ничего не будут знать о посте, намазе и жертвоприношении или милостине. В одну из ночей Писания великого и могучего Аллаха тоже будет поднято, и на земле от него не останется ни одного аята. Но старики и старухи будет еще говорить: мы слышали, как наши отцы говорили: «Ла иляха илляллах», то есть нет Бога, нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха. И мы тоже говорим это. Силат спросил у Хузейфы: наверное, слово «Ла иляха илляллах» не принесет им никакой пользы, если они не будут знать о намазе, посте, жертвоприношении и милостине. Хузейфа отвернулся от него. Он трижды повторил свой вопрос, и всякий раз Хузейфа отворачивался от него, но потом он повернулся к нему и сказал: «О Силат,
они спасут их от ада, они спасут их от ада, они спасут их от ада деп 3 kere kaytarıp aytты deydi. O sözde Allah'ını kutkarırlar ottan dep deydi. Hadis İbn Mace'den de Hakim'den de Sunan İbn Mace'de de kelgen hadis. Передаю со слова Абу Хурайры, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: у каждого пророка была мольба, которая непременно была бы исполнена. И все пророки поторопились использовать эту мольбу. Я же припас мою мольбу для того, чтобы заступиться за моих последователей в день воскресения. Если пожелает Аллах, ее будут удостоены те из моих последователей, которые умерли, не приобщая к Аллаху сотоварищей. Sahih-il Müslim'de kelgen hadiste aytadı. Bu hadisini de inşallah Teala kıyamet günü Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar olmak Allah'a şefaat eterik tüldü. Alaya Allah'ın elçisi bu ayda aytadı. Allah'a nöger koşmağalla şirk etmegelle ölüp ketkellerini varına jeterik de ol külmeni şefaatim dedi inşallah Teala Allah'ın erkirliği bile. Сообщается, что Абу Хурайра спросил: о посланник Аллаха, кто тот наисчастливейший из людей, который будет удостоен твоего заступничества шафаат в день воскресения? Он сказал: о Абу Хурайра, видя твое рвение к изучению хадисов, я предполагал, что именно ты первым спросишь меня об этом. Счастливейший из людей, который будет удостоен моего заступничества в день воскресения, это тот, кто искренне от всей души говорил: «Ла иляха илляллах», то есть нет Бога кроме Аллаха. Ол себептен Аллах'ın elçisine şefaatine жетip kuvvanlıkla cemaat inşallah aytsa şirkten dışında kalganlarını barına da Allah'ın elçisi şefaat eterik gidip aytkan ma bu başında aytıp kelgen hadiste ayatla cemaat adamını namazını keri urmeyese günahlı Müslümandı, söz çoktu, fasıktı. Ol adam niye işte etip yaşayese de başka canı bulan ol adam fasık adamga sanaladı. Allah'ın hakkın bergen çinge tavbaga kaytıp namazın etip başlagan çinge. Alaya ol adam öldü yese ol adam Müslüman tüledi dep anı Müslümandan dışına çıkarıp canazı kerektüldü, cuvarra kerektüldü dep aytırga erkirliğimiz çoktu. Alaya cemaat ol adam ol zatını keri ureyese Allah'la saklanayık. Kerek küldü deyese namaz boş tattı. Debayteyse Allah saklasın barımızın da ahlularımızın da cümle Müslümanını da ol zattan ol adam Müslüman tüldü kimin yese de en bek sügen adamın yese de atan anan yese de balan yese de geçin karnaşın yese de bil ol adam Müslümanlı tüldü ol adam ölse de söz üçünge bile bile durayesen kerti de ol zatını keri urganın amalsızdan, sözden, fitneden korkmaklıktan katışılıksa hani Allah işlerine fitne bulmaz için. Al fitnetu aşaddu min katil deyip Allah-u Teala Kur'an'da aytkan gibi fitna etmeklik, fitne caymaklık adam öldürgen neyse günahı uludu deyip alaya anına ne cenazı namazdan hayır yoktu, ne başka zattan hayır yoktu oladan namazını, orazanı, hacını, kaydam zekatını keri urup atvergat etip ölüp barayese Allahu Teala barımızını da kesi saklasın ol kavmini içine düşüp kalgalardan bolgandan cemaat. Endi cemaat ol inana da turgallayına etmegenini de kafirga sanagallarını aytkan zatlarına da es böleyip din Allah zattı bir canın alıp bir canın koyup ol turga erkillik yoktu. Bir zatını ayttın ise anga başka türlü alemlerin içinde minenye var ise anı da aytırga gerekti. Bullay minenye vardı, bullay minenye de vardı, bullay minenye de vardı deyip o canın da eskerige gerek bolgan etedi. O sebepten ende ol Müslümanga sanamak Allah'ını namaz etmegenini, Müslümanga sanamak Allah'ını aytkan zatlarına da karayık inşallahu Teala. Некоторые сподвижники и улемы считали оставление намаза неверием.
даже если его оставление было по причине нерадения и лени. В качестве довода они ссылались на нижеследующие хадисы. Сообщается, что Джабир радиаллаху анху сказал: я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: поистине между верой человека и его неверием, многобожием, отказ от намаза. Allah'ın kelimesi aytkan edip, Cabir'den keledi bu hadis sahih hadistir, Müslim'den kelgen hadis. Сообщается, что последователь Шакик ибн Абдуллах сказал: сподвижники Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям не считали проявлением неверия отказ от совершения любого из религиозных дел за исключением намаза. Это хадис с достоверным иснадом переводит от Тирмизи. Амма, столковав эти хадисы, приверженцы первого мнения отнеслись их к оставляющим намаз, отрицая обязательность. Ama ol biz birinci aytkan alimle söz üçüne Abu Hanifaça, Malikça, İmam Şafii'ça rahmetullahi aleyhim ecma'in bu hadislerini aytkandılar. Bunu atvergat etmegenge dep alay talkavat etkenlere bu hadislerini alay algandılar. Allah'ın ayatını okuduk. Başka hadislerini okuduk. İnşallah ol hadislerini de barında alimle süzgen etediler cemaat. Barında birbiriyle tenleştirgen etediler. Hem de ondan sonra fatava verediler. Allah etip fatava bergelleri söz çünkü artıksız da biz kesibizini mazhabını alimlerini minen yasıbıla karasak namaz etmegen adam atverga etmeyse kafir derge erkilliği biz yoktu cemaat. Allah'la ol havariclerini kılıkları da köbüsü. Azdan da günah iş etkenini namaz bolsun, başka bolsun. Bir günah işin körgenleney, anga takbir çıkarıp tevregen takbir çıkargan, bırttan da avur zattı. Allah'la saklanayık Müslüman adamga, Müslüman tüldü de koysan, Allah'ın kereçisi aytkallah birevge kafir desedeydi. Ne de fasık desedeydi, ne münafık desedeydi. Alaya ol ikisini birinde bulmayan kalmaz deydi. Ol aytılığından Allah tülese, ol aytkanına kayıtmaya kalmaz deydi. Ol öyle turup deydi, ol Müslüman kardeşine aytkan zatı kesine kayıtmayın, ölmez deydi. O sebepten bu zatka bırttanda da sak bulurga gereklidir. İmam Şafii'nin sözüdür inşaallahu Teala kim bolsa da deydi, tavuğa çıkıp deydi, ana rabbukumul a'la deyse deydi, men sizni miyik bolgan Allah'ı kızma deyip, Firavun aytkan kebek deydi. Men sizni minik bolgan Allah kızma dep halkka aylanıp aytsa deydi. Men alay sağış eterikme deydi. Ol Allah'ın ayatını okuytura bolur dep. Kur'an'da Firavun'u Allahu Teala sıfatlagan saatte bullay sözü bolganda Allahu Teala bullay aytkan et dedi. Ol ayatını okuytura bolur ans kesini könüne akılına alay kelibana ayta bolur dep. Sağış etmem deydi. Alaya aytırma deydi. Ol ayatını okudu bolur dep deydi. O sebepten apravdanyezlerge gerekti. Artıksız da cahil milletini içinde cemaat. Endi alaya hamanda da alay dep turga da bolmaydı. Zaman kelgendi cemaat. Zaman kelgendi. Hamanda da ömürlükке der içinde bilmeyin dep turga bolluk tüldü. Söz üçünge bizni dinimiz 70 yıldan artıkını Allah yoktu dep, din yoktu dep, Allah din degenini tutup joyup aytırga koymayın, aytkallanı tamırların üzüp Allah zamanını öttü. Ama andan beri kaytkandan sonra da kesigiz köresiz 30'dan artık 35-40 yıl bolup para turadı. Cangıp ve kelenya dünya avuşulup közü kelgen etken Allah'ın kelekçisini 23 yıl bolgandı. Halkını hakka çakırığı. Sonra gün sayın namaz, gün sayın azan, gün sayın hutba kaydan eştilip turgan saatta men bilmeyem de turga da bolluk tüldü endi bilirge zaman bolgandı. O sebepten biz de anlatırga borçluyuz. Adamla da o zatka bir kesek es bölmesele kesleri cevapçı bolluk bulabilmeyenimizde kutulurça tüldü. Çırttan da avaz çok aytılınmay, eştilinmey turmaydı. Üyünden çıkma Allah'ım. Telefonunu veri aç kallayda tavarıksa dünya bir zatını eştirge, avaz eştirge izlesen. O sebepten cemaat
Allahu Teala bizge söz beredi, namazını taydırmaya kılıp tursağız, men sizge söz bereme, sizni cennetke kirgizirge deyip de ol amanatımızını tolturup Allah'ını alında Allahu Teala bizge bergen sözü hak oldu dep aytırla, ol kavimler dep Kur'an'da ayatların keltiretti. Allahu Teala Allah'ını aytkan sözünü haklığın körüp kuvanıp dünyada ahiratta da Allah'a şükür etücü kulladan bolurga Allahu Teala barabızga da kesin nasip etsin.